motor berat dia teh naon deh. Goblok siapa tusan berat anjing turun atuh sia dorong goblok gitu. Capek dulu dorong itu. Tusan berat. Dorong motornya euy. No, pik, itu dorong pik, mogok motor teh. Heueuh pek anjing mogok. Anjing teh kunaon aing. Capek anjing ngedorong di situ tuh di si badi gua. Atuh pik lain mantap pik kalau gua pik kalau gua. Sus. Bang pik aya wae. Mogok di mana tuh pik motor teh pik? Di kalieuh aing mogok teh anjing. Teh naonna? Capek anjing ngedorong dak teh. Pemain gede tuh gantung mana bisa. Kalau pik wae mah tinggal liar pik kalem.